sam nastup na Olimpijskim igrama pokušavam ne shvaćati previše euforično. Želim biti skoncentriran taj dan na svoju tehniku, taktiku. Pa na sportskom planu ja imam malo više planova, a jedan, odnosno 3 od njih su da budem zdrav, da budem maksimalno spreman i da dam svoj maksimum. A šta će to dati, to ćemo tek vidjeti taj dan kad odhrvom na kraju tog dana. Pokušat ću se ne zamarat još ždrijebom i ostalim faktorima koji bi mogli remetiti moj nastup. I do sad sam tako radio na svim ostalim natjecanjima. Bilo je dobro, pa se nadam da će biti i na Olimpijskim igrama.